ala nhiam naslen karwaisni ka tungne internas kanwar online tv kajan gwasme digitation me jirama jidit gore eno jin der subscribe ki der chonkel kanwar online tv bana rajandana de konor kajan gwasme bana je shuto shala do shideni to shop ka core Unify Force ka shop re which ka wow gwaslat ajanda na chalat Unify Force ngai kona kanasan content chalken o kd ni South Sudan tichung ka party any party re we ka South Sudan agenda na balinga jan gwasame shalad no shideni Unify Force to shop ko kor shi ka shobra we ka Western Bar Gazal State Capital ka wow chaja lari nono shalad o ken jen kan ka Western Equatorial State gwas lat and cha ka latin jen kan ka Equatorial kukula ka Western Bar Gazal State Chobian ka Western Bar Gazal and winimi shalado shakalor 5th Division Commander Ramshala Major General Dow Trutong Chedenu Lord Rewich and winnie ka South Sudan People Defense Force headquarter in ke Gwazadan Shingaten shalado can Unify Force and choben winnie bonne shalaslet kenyam ko and Unify Force ne te sha graduate ke te shalaslet te cha kamrar ke bondangro bona niam kana bona rewde en bona niam me agenda na cha nangre wika ka bargizal en wini shalado si joy loidien chates along ko cha Unify Force cha laslet lat ko ken nas dialte konte lepka men kula gwalong atam ka jan gwasme ko cha ko to no ba ka laslet ken stene dial bideni dial tv ko shopten ko gor ka jano tella ramme be korbi la to ke ramme be regla to re we ka South Sudan chala do be kanal be kan ka cap na me jan la dan ande kon linga jan gwasame Madame, we tell her I'm the truth, tell her got me be truth.